nogujira kinogunaga na nogutekesa muri plastic kwagitekesa ecya kabiri warinda ubuhangwa bwensi aho gibire twaza kwingamo bitakuri ukaremesa abantu bambara mizi na dense koma kandi cyagaruko uyihamwe sente ikigaruke kuyamba kugira ngo n'abana bamwaguzera mbaza kampara aza kampara kuzaguza trade umwago kuzengo agire kuronda ki kureta plastic kurongero uburufu mu cyaro zone ni nyenda ohabure wo kace fama ari kutureba ha kintu cyo kuhinga umugano nkentasa okuhinga umugano nkentasa icyo kubanza umugano gugumwe nakugira ngo nobyara umugano gumwe bari mu myaka 3 nebere 20 mbwe wabo inekishara tukuzaha kugendera kimwe kikakara arto nankani ortoche kwikachara nobo tafuna entasya tibanchi masango hate bitoche bugure nko 3 iwo noza kuguza abantu emyomyo cyo nicumwe kubemyo okwamwende mushana injura nete kogwa ebitoche bugwe noza kubukoza ki umugano gugumere kushira umuti konka go waguhinga hato mwaguja ngo cukure kishara cya kabiri umuhingi ko kuhinga umugano nguragara amapapa gagago nigabika jamizi tumanisa ngo nobihayo obitwara nkai icya kashatu umugano nugurete njura kandi nugubika mizi tumanisa ngo umuhingi ishayona nobo ineki amizi Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwatsi Kore media birankore Omurungi ari kutureba nakwakira. Thank you so much for watching. Kabutosha amazina ndi Joanna nakwakira program yitu Farming with Joanna. Ntureba abantu abakuhinga. We deal with farmers. Nambwene rizoba twatayayira omushija wa manogu nakora ebye bintu byona bimukureba nkwasire ekine kikopo cyo kunywera mu porridge egine tugeta lampshade. Abakacenga abajungu nako nikaruga omugano nahinge migano reka tumwakire atshobore eji innovation kwe kutambura na bicyo muntu byayine kuratira sebo nakwakira wewe waramunonga Mrs. Joy amazina ndi ataremo Alex abamwene bakira kunyeta umunyacyaro ngaho umuntu ari korebye bintu to munyacyaro katutandike noenda kutukaka santi bambu niye kurugamwe ebyo na products zo kureba aha ni bambu ni murugamwe kikopo nargamwe kikopo nargamwe lampshades nargamwe meza bweno ku nargamwe amasiyano gareba bweno okutwariza hamwe bambu ninge tanka gold akabatine kitakorgamo abwencha bana Uganda bataka jumanyire bakuhinge bicyori ebikurugamu siringi bishatu kilo abanya Uganda nabakunde binte byahiye kuba bambo umuntu utagumisiriza atakujibasa cyo kureba umuntu nabaza kuzo mucyara kwinge bitakuri ayibo kumanya ngo cyara ncukuma jamizi ncukuma je byo bahangwa kandi ayamwe sente nyingi yahingira mu bambo kuba bambo neto haragate imyaka 3 kwika myaka 5 konka nabijikuruza barari aho akuba nekintu kitakurgaho nimbwedo nezare rinkorutoki ntakujibara na rutoke nekiro rutoke kuba no urutoke no basa kubyara umutumba gumwe wota rwitire nurukuka konka bambo no byare kiti cyumwe bwanyuma y'imyaka 3 no shango 200 so uko karungi ka bambo hati bambu ne basa kurugamu products zingahe products za yo tinkuzimanya umuhendo kuzikorgamo konka nikirigira skills zawe kubantu ya munikeresi ntuyi hamwe frame zeberahuri ntuyi hamwe ntebe ntuyi hamwe amaglasi ntuyi hamwe meza ntuyi hamwe bitanda byo kubyamamu high value nka motoke za benzi izibafutamu bakare bakabakozesa pamba konkegesha bakozesa ubuntu bukuruga bambu akuba bambu te kuremera kandi negumire hati nkubuze omuntu ari kwenda kubyara bambu eji nanokora mu ebye bintu nikimutwarira emyaka engayi kubasa kuyamu ebye bintu
bambo ejo yo kureba okwihamwe ebe bintu ngiro tuno no tandika ryari kufuna amagoba utandika ryari kufuna amagoba bwanyuma y'umwaka gumwe no tanga gafuna ota bambo ahe koma kutura ne koma kwihamwe ibintu konka hati katubare nko muntu orisize wanogitira no yamusayirege amapapa gayago nigakundwa munongente nare mbuzi kandi ente nizikamwa munonga nare mbuzi so cyo kumanyisa ngo nebyo kuriya byaki byo kuriya byente icya kabiri ntuyihamu embazi ya mino ntubanje manisa ngo ubwo bwo kuba no kongora no bwosya ni no ko kubukora then ubuzanze ukora umbazi gwa mino icya kashatu no yihamu engo oteka kumanisa ngo torashishe ki imiti akuba kucira munonga abwenki nimpinga bambu no kurinda byo buhango nimbiri indanda tubanje manisa ngo wakoze kikupo cha bambu n'ubuca kwatika nari kikakura no chatoro kitekesa parasitike yo kuza kwatokanaga ekazibera ekasishenze so nibyebyo hati ninyenda kubuza ebye bintu byina katare nani mbireba obyine abantu bakanywero mu kitinkeki nkirigira karcha konka 80% y'abantu abakwetegereza nibanywero mu bitebe ahabwenje n'ikintu ekitakureta burwire bwona tikine kansa tikine kugira ngo akantu manya bacoze yankiza kufutaho munda kikushishe n'ikintu kiri icyo buhangwa mwene kiri naco icyo kumanyisa ngo wayihayo bambu ukasharamo kagero tininza gukora mu nshekuro ikintu cyawe cyo cyo kushekuramo nko kwakitamo nko kuciyamo tinke cyoma ngo noza kunywa byoma umomu waheza kucozya nubu wakucozya yota kikushushuka tukumanyisa ngo nubu wakuta muki tine kiragire ki ikirachishe abantu nabavugura abo kumanya kandi njyangu nje mwayizira ngo babase kubyega bamanye intandisori yabyo batakubimanya bamanye no mugasho bamanye mugasho gwabyo kuba hati noyebuza wabo ino owoyi uri munzu ngarampushe dejo noja kuteka muki ka barbu kawe itarebe uri kugira ki ko sya munonga ubure kugira ikizubu cyoya kandi norango nakanta kagira ki kabonire nikarebe kaje ko kurebe bitenge ebyo noreba ngo akaka noza kuteka mu dustbin aba ama office nitikoza nga dustbin tekusisikara akawaza wo kareba norango noteka mu buntu bwawe no buteka mu muntu noteka mu byo kuriya obaki akakantu no kareba no basa kugira ki no basa kushopingiramo agine bambu kumanisa ngo nakakura tokuza kanaga kushisha buhangwa bwense nkaza kujunda gumugasho gwa bambu akanaka girasi akamizi noteka mu tuzi twawe norambe ni mbeni nyomo bishaka byanje no shukamu umanya ngo wakozese kintu ekitaka kongere burwire egine so one akanaka siyano no kareba kimwe bakunda ubugati bwa chips noteka atataka ateki ninchikoze muni mukora mukejaga konkeji papasere nenshekuro nogereba nishekuru wowe no ubushaka bwawe noteka mu nogera ki no sheka shekura azaba kutureba barebeho na tray egine tray hatwo kuza kuje bara tray yawe noreba plastic nochkwata kibeno nomugano gwawe kubanza cyo kubanza noza gukozesa gwasisikara no kugira kino gunaga nano gutekesa muri plastic kwagitekesa plastic tukaje ecya kabiri warinda ubuhangwa bwense aho gibire twaza kwingamo bitakuri ukaremesa abantu bambara mizi nadense koma kandi cyagaruko uyihamwe sente ikigaruke kuyamba kugira ngo nabana babo mwaguzera mbaza kambara aza kampara kuzaguza trade umwago kuzengwagira kuronda ki kureta plastic kurongero uburufa mu cyaro zone ninyenda uhabure wo kace fama ari kutureba ha kintu cyo kuhinga umugano
nk'entaasa okuhinga omugano nk'entaasya icyo kubanza omugano gumwe nakugira ngo nobyara omugano gumwe wanyuma y'emyaka 3 nebere 20 mbwenu wabo ine ekisharra kikuzaha kugendera kimwe kikahikara arto nankani ortoche rukikacharra nobo tafuna entasya tibanchi bansa ngo hate bitoche bugure nko 3 iwo noza kuguza abantu emyomyo icyo ni kimwe kuba okwamwende mushana enjura nete kogwa ebitoche bugwe noza kubukoza ki omugano gugumere kushira muti konka go waguhinga hato mwaguja ngo chukure kishara cya kabiri umuhingi ko kuhinga omugano nguragara amapapa gagago nigabika jamizi tumanisa ngo nobihayo obitwara nkai icya kashatu omugano nugurete enjura kandi nugubika mizi tumanisa ngo umuhingi ishayona nobo ineki amizi tagarayome akubuga kumere tumanisa ngo twaturubingi tukahinga tukarinde ekishara buyo buhango turahinga nyanya mpaka turahinga buri kimwe cyona kirakiziriki cyo akuba utoko wasa kuhinga utine mizi cyo chikuru so muhingi no wakuba oyine kishara cyonka ohingira umugano gwawe nugubasa kubisaho kandi guyambe nabanye akuba waza kubarabo aba science batugira ngo omugano nugubika almost 35% ya oxygen kandi guzo observinga over 70 cyo mansa ngo nanana nduguza embeho gwenu gukira muti kandi tukuragara mapapa webare muno. Okay, ninyenda tukhendera obeho akagambo kamwe ninga bubiri bwo kubasa kugambira government na nabantu abakutureba Ministry of Agriculture, Ministry of Tourism, because this is a new innovation. Abantu baheru nibakunde bintu nkebi iwe nko muhingi webye bintu wabanusha baki government ningashi Ministry ya Agriculture okubaho ne kiyakora ha ku improvinga such products. Nyo kintu kishaba munonga no kugira ngo ebintu nibabyenda ngati na ibikorwa nabahinge nabake no kureba ngo batekaho sensitization oma radio ma TV na no kugezaho kwegesa abantu abatakumanya value y'omugano batwegiteho bamanya omugano nuguruga muki kandi nuguyamba ki fact nanyabirwaho kake mugano gugo kureba bocho bwanoreba ninkora muki ebuhumi isahejo bochi edomore lya mitwara 5 nkaga mwe no teka ngo umuntu kuba irinjire cyara ahingire mitumba ye ayino mwani enzo cyezo twahungo y'ubuhangwa kandi tizagakazika kwesente mwe no warabara esente mbiye bikonganyo nanisha ba Ministry of Agriculture okugira ngo eyongere esente oma TV na ma radio kucha sensitization okukora sensitization abantu bongere kugira ki akoba mu tourism ebintu bitambura munonga abaheru nibakunda munonga na nabantu abaha benyine nibakunda konka cost of production eri high ntumayisa ngo twaturubingi akabeni kacende ya no muntu wabirijo nabasa kubukozesa machine zo ziriho nizirebeka machine zero eziko bukora konka no tandikana ki n'ingaro zabo mpora we bari munonga wasigaro ryo amazina ndi ataremwa Alex umuhingi w'omugano ndio witunyakayejo umuwode ya Nyarubungo mu cyari cya Rwakwezi. We bari munonga Alex Nkole Media TV amakuru marungi omuhingi wagareba emigano nebasa kuhindura amagara gitu tufunga musente noreba abajungu bija igongo ni bani barundo buntu nkobu so cyumanyisa katare kariho munonga heru konkana bana Uganda reka twejumbire kozese bintu nkebi ebiri nacyo turugo mu plastiki nasigara ndi Joanna. God bless you. Nkole Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole